Yes, episode kuri episode ni episode n'ubundi tugenda dukorera mu kiyaga cya Kivu, ni Akamena Mutwe TV, amakuru y'imikino abagiye atandukanye. Uyu munsi cyangwa aya masaha muzaniye update ni soko ry'igura n'igurisha mu Rwanda, transfer kabisa. Amakuru atugeraho aratwereka ko bamwita Adebuchi Adebal Babatunde. Uyu akaba ari umukinnyi yakiniraga ikipe bita Nyagasani yo muri Malawi. Uyu rutayizamu rero bikavuga ko yageze mu Rwanda aje gusinyira ikipe ya APR. Ntago iranonsinga ko yaba yarasinyishije uyu mukinnyi, ariko uyu Babatunde ni top scorer. Ubona ko ni umusore w'umunya Nigeria ukinira ikipe ya Nyagasani yo muri Malawi. Uyu rero akaba afite imyaka 27, akaba ari igikura nkota cyangwa igihanyaswa. Bavuga ko uyu musore ashobora kuba afite ibiro 75 kugeza kuri 73 gutyo. Ni umusore ubona ko akaraza amaguru, akaba aje gusinya mu ikipe ya APR FC muri ya gahunda yo kongeramo abanyamahanga. Amakuru atwereka ko nyuma yuko ikipe ya APR yarambagijeho bita Milton Kalisa, nibyo yaramurambagije, ntago birarangirana umugande. Andi makuru akatubwira ko yagerageje kuvugisha bita Ntibazanyiza Saidu, akaba ari umukinnyi w'umurundi, umukinnyi mukuru w'intamba mu rugamba, dore ko bivuga ko ngo uyu mukinnyi Ntibazanyiza Saidu ashobora nawe kuza kwiyunga ku ikipe ya APR FC. Ariko ikihishe ku isinya rya Babatunde nuko bavuga ko ikipe ya APR ishaka kwerekana abakinnyi yasinyishije icyarimwe, ikanatwereka abo yirukanishije icyarimwe. Bavugaga ko bita Jabel kapiteni ashobora kuba atazakina ikipe ya APR FC, ariko nabonye ku mbuga za APR FC bapostinga bavuga ko uyu musore yasinye imyaka 3 kandi agifite amasezerano mu ikipe ya APR FC. Ni ugutegereza tukareba. Bazanye igikura nkota uyu Babatunde, akaba ari umukinnyi kabisa mwiza cyane kabisa. Ubona ko ibintu bigiye kuba uburyohe. Umunya Nigeria bakunda kwita Babatunde. Andi makuru azamuka muri Rayon Sport bakubwira ko bamwita Ibrahim Oriti. Uyu akaba ari umukinnyi w'umu wingback, yakiniraga ikipe ya Vipers, ikipe yatozwaga n'umunya Brazil Robertinho, aza gutandukana yegera ajya mu ikipe ya Simba. Uyu Ibrahim Oriti akaba akina kuri wing, ni umukinnyi wa mababa. Uyu we bivuga ko ibiganiro bigeze kure n'ikipe ya Rayon Sport. Ikituma bigera kure nuko uyu mukinnyi nta kuvuga ngo bazaganira n'ikipe ya Villa, bazaganira n'ikipe ya Vipers. Uyu mukinnyi afite release leta mu ntoki, akaba ari wing back. Birumvikana kabisa sezishize yari top scorer, yakinnye imikino 20. urumva muri sezo yakinnye imikino 20, atsinda ibitego 6, agira assist 9. Ni umukinnyi mwiza kabisa. Uwataka aciye ku ruhande ashobora kwambara nimero 7 cyangwa akambara 11 bakaba bamwita Ibrahim Oriti, nawe kabisa wing back. Kabisa bivuga ko ibiganiro na Rayon Sport byaba byarangiye, ni mu gihe bavuga ko ikipe ya Rayon Sport ifite amafaranga ubwatsi. Iyi sezo nibura izakoresha miliyoni 600. Ni mu gihe rero ikipe ya Simba mu ibanga rikomeye cyane yarangije gusinyisha bita Rayon Onana Esomba ibihumbi 200 by'idolari bro. Wumve ko ni amafaranga menshi. Hari ikipe yo mu Rwanda ifite budget ibihumbi, nta kipe yo mu Rwanda igira ni ibihumbi 200 by'idolari, miliyoni 200 z'amanyarwanda, akazajya ahembwa miliyoni 8. Rayon Onana ku munsi w'ejo yagaragaye ari kumwe n'abantu bo muri Simba bamuherekeza ajya mu biruko iwabo Idwara muri Cameroon. Urumva ko niba ubwire ko abakinnyi b'abanyamahanga bari ku rwego rwo hejuru. Simba ni ibindi niba ishobora gufata nka Onana top score ibitego 16 muri Rayon, wayesheje igikombe cy'amahoro, ibihumbi 200 by'idolari bro. Wumve ko ari deal ya danger kabisa, byaramaze kurangira na Simba. Bamwe bavugaga ngo uyu musore bashobora kuzaba ngo banyujije ngo muri Gor Mahia akajya muri APR, ariko deal yamaze kuba irangira kabisa mu ikipe ya Simba Sport Club. Andi makuru muri transfer, ikipe ya Polisi imaze gusinyisha umwana w'Irubavu bamwita Mugenzi Bienvenue, umwana wa Mbugangari, umwana wa papa directeur Simon kabisa. Imyaka 2 miliyoni 15 miliyoni ya salary
urumva ko uyu musore kabisa mugenzi Bienveni nawe abonye recruitment imeze neza cyane mu ikipe ya Police imyaka 2 kuba mu ikipe ya Police umeze nka ugiye mu kirombe uhembwa ku matariki meza ugahemberwa muri CSS ukaba wakaka amagrade ukagira gute urumva ko umwana kabisa agiye kuryoha. Indi transferi bamwita Muza Trizal, uyu akaba yakiniraga ikipe ya Mukura Victory Sport, uyu akaba amaze gusinyira ikipe ya Bugesera, yerekeje mu Bugesera kuryoha kabisa, yerekeje mu Bugesera kumera neza, yerekeje mu Bugesera kurya icyo bita ifaranga, ubundi gahunda zikagenda neza cyane, amagambo agashira ivuga abavugaga bikaje mu Magaju. Ikipe y'Amagaju yamaze gusinyisha umukinnyi bita Dusabe Jean Claude, yasinye imyaka 2, Ndizeye Kigeme yasinye imyaka 2, Romva bakaba bari kuganira n'abakinnyi kabisa wo bita Tuyishime Emmanuel, uyu nguyu yasinye nawe imyaka 2, Sebagenzi yasinye imyaka 2 yarafite undi mwaka umwe iba imyaka 3, wo bita Bugingo Emmanuel yasinye imyaka 2 kabisa nawe, na niyo nkuru Jean Claude yasinye imyaka 2, Iradukunda Daniel yarafite umwaka umwe mu ikipe y'Amagaju yongeraho undi mwaka iba imyaka 3, Shema Jean Baptiste yarafite birumvikana yarafite imyaka 2 yongera undi umwe iba imyaka 3. Iyo ni ikipe y'Amagaju yazamutse mu ciciro cya mbere, izamukana n'ikipe ya Etoile de l'Est, ikipe ya Espoir ndetse na Rutsiro zimanuka mu ciciro cya kabiri. Dusoza kuri transfer bamwita Gaspar kabisa, uyu Gaspar yatozaga ikipe ya Rutsiro ayivamo niwe azamuye mu ciciro cya mbere, uyu nguyu yamaze gusinyira ikipe ya AS Karongi igiciro cya gatatu, akaba nawe agiye kwitoza icya gatatu ayizamure mu cya kabiri, no mu cya mbere birashoboka. Gaspar rero komeza udukurikire, ukoreshe ya like ndetse na comment, gahunda zigende neza ukanda kukazogera. Turabakunda, turi hano ku kiyaga cya Kivu mu mazi kabisa, ubona ko abantu baboga hariya ni Goma, gahunda zose zimeze neza. Turabakunda cyane kabisa, tuza n'umutaramu uraruri kuri kamera. Ciao, bye, turabakunda cyane, twibereye ku kiyaga cya Kivu mu mazi.